الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تبارك وتعالى. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، صروف الليالي وتقلب الأيام يوقبان المرء تبدل أحوال ونزول شدائد وهلول كرب فيها من الغموم والهموم ما يستحوذ على صاحبها ويسوءه في نفسه أو جسمه أو عرضه أو ماله أو بلده، فيضيق بها صدره ويلتمس تفريجها وكشف درها، فيذكر قول ربه الأعلى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. جاب الله تدبه باو يتقول الله سبحانه وتعالى يولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم wanda irama hulugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Andite Allah subhanahu wa ta'ala mo wi yo hulu nyalande nde ruttoyte ɗon Allah ka muɗum, o ruttoye ɗon ka Allah mumbe hande kadi non yoɗoye ko golluno kon, mumbe yoɓoye ko golluno kon e hoore o tigi o toñetake few, o toñetake oti golluno ko yo Allah taw har ko moƴƴi o tigi o golluno. kono yijaaɓe Allah tedduɓe, haray e sansagol ñalɗi ɗin, ñallal feƴƴa ñallal ara, jemma feƴƴa jemma ara, ko ɗi wattitoto kon, ko ɗi jokkodirta kon, haray e neele soñjaji no ara arde e nder muɗum. haray ɗin hiɗi battinana neɗɗon iwgol e alhaali yaha e alhaali. tuma goo sattendeji no ara arde e muɗum, soñjaji no ara arde e muɗum, sunoji no ara arde e muɗum. tuma goo hawnaki ka neɗɗon arata yiwde ko mettatamo, imma ka wonki makko, maɗum ka ɓandu makko, maɗum ka jawdi makko, maɗum ka leydi makko. ɓerde makko ndin ɓitto, o ɗaɓɓa solution ko honno o yaltirta e on soñja ɗon, ko honno nden tampere ɗum iwrata. kono o tigi andita daalol Allah subhanahu wa ta'ala on ko Allah wino ko wondema e nele si tawi hara Allah subhanahu wa ta'ala o hoddiranima sattende, misal wano basal, maɗum wano nawnare, maɗum wano sattende, maɗum wano suno, ma ko nanditata e ɗum, ya felluto wondema haray fala kashifa lahu illa hu. wawno ittude ɗum noon si wona Allah subhanahu wa ta'ala on ala, walla wawi ittude ɗum. si tawi nolle kadi o hoddiranima, o falanama kadi newende moƴƴere, ɗum kadi haray ya andu Allah subhanahu wa ta'ala o piiji ɗin fof no newanimo, hunde ala ko sattanimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. o tigi o andita wondema e nele Allah subhanahu wa ta'ala on ko kanko woni dandowo immorde e kala sattende, ko kanko woni ittowo kala lorra, ko kanko woni faabotoɗo neɗɗo on. ko ɗum waɗi neɗɗon ko hani ko yo fewtu e Allah subhanahu wa ta'ala, o fewtira Allah hon ɗum du'a. o tigi o fewta Allah, o toro Allah, o yankino yeeso Allah,
o laɓɓinana allahu subhanahu wa taala on o hoytinkino yeeso allahu subhanahu wa taala on o huulana kadi waɓutuji ɗi tawata ɗin du'a no heewi jaabagol e muɗum oti o huulana kadi ɗin waɓutuji o ɗuɗɗina toragol allah e ɗin allah subhanahu wa taala on ko jaabinowo wa qala rabbukum uduuni astajib lakum haray allah subhanahu wa taala o wi torela mi jaabinana on haray si tawi o tigi o jortike allah o torike allah o laɓɓinani allah hawnaaki nde allah yolɗinanta o tigi ittana o tigi sattene makko nden ittana o tigi suna makko on e hoore ɗum kadi wa yatawassalu ilayhi bima kana yatawassalu ilayhi nabiyuhu sallallahu alayhi wa sallam min jawami'i du'a kama fi lhadith alladhi akhrajahu at-tirmidhi fi jami'i bi isnadin hasan an anas bni malik radiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أوتي كدي أوتي أفوتر الله كنولا رسول الله عليه وسلم هيونا ودكم أوتي تؤتينا ترابل دعاء مفتدين ونتبترنا وندما نولا رسول الله عليه وسلم ونونا كبورينا تاي كامبي si ɓe heɓino noon e sattende ko ɓe makayno ko ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith ko ɗum ɗo no jeyano e ko ɓe makayno no jeeya e muɗum kadi kañum hadis no tom abdoulah ibn mas'ud radiallahu anhu woni ko filli o wi annahu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ma asaba ahadan hammun wala huzunun faqal allahumma inni abduka wa ibni abdika wa ibni amatik nasiyati biyadik maadin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk ha hadis on jooɗoyi o tigi o torora allah o hadis ɗo o du'a ɗo siwona allahu subhanahu wa ta'ala on jaabinanaymo du'a makko illa adhaba allahu hamma wa abdalahu makanahu faraja so o tigi waɗi o du'a ɗo ha o yaltoyi o tigi nulaaɗo maaki haray allahu subhanahu wa ta'ala on e nene ittanaymo suna makko on ittanaymo sonja makko on ittanaymo ande makko nden ittanaymo mapere makko nden allah wattitana o tigi place ɗum ɗon yolɗende qila ya rasulallah ala nata'allamuha qal bala yambagi liman sami'aha an yata'allamaha on tuma ɓe lanndi nulaaɗo e maaki nulaaɗo jooni noon awa o du'a ɗo emin haanamo janngude on tuma nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kala nanɗomo no haanimo janngude kala nanɗomo no haanimo janngude radiyallahu an annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da'watu dhinnuni id da'a wa huwa fi batni al-hut لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها وذلك مصداقا لقوله سبحانه ورفع الشدة في العاجلة والفوز والنجاة من أهوال يوم القيامة القيام بحق الله بالإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وتحكيم شرعه نجيا يمودون كدي كو ودته في اتغول ساتende في adugol yoltende henya letode kadi dada immorde e sonjaaji ɗin dada immorde e kulolji ɗin ñande darngal nde o tigi daroto eto ha o jonnita allah subhanahu wa ta'ala o haqqeji makko ɗin ɗum kadi oti kadi o gomɗina kadi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o jokka sunna maɓɓe on o gollitira sariyaji ɗiɓe holli en ɗin wa min dhalik alqiyamu bi huquqi ibadillah bil ihsani ilayhim fi kulli durubi l ihsan ta'assiyan bi hadha an-nabiy al-karim salawatullahi wa salamuhu alayhi alladhi qalat lahu ummul mu'minina khadija رضي الله عنها لما ذكر لها ما وقع له في غار حراء حين جاءه جبريل عليه السلام بالوحي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف
wa tuksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. No jeeya muɗum kadi yo musidɓe tedduɓe jonnutugol jiyaɓe ɓen haqqeji maɓɓe ɗin o tigi o moƴƴo e maɓɓe. Kala ko o wawi moƴƴorde e yimɓe ɓen o tigi moƴƴora e maɓɓe e ɗum. Si tawi ko gandal o ti jogi yo moƴƴore julɓe ɓen gandal ngal o mari ngal. Siko laamu o tigi mari yo moƴƴore julɓe ɓen laamu ngu o mari ngun. Siko jawdi o mari yo moƴƴore julɓe ɓen jawdi ndi o mari ndin. Si kala siko sabu kala ko o tigi jogi, kala ko Allah jonni, siko doole kala ko Allah jonni o tigi yo moƴƴoro ɗum e tagu Allah subhanahu wa ta'ala ngu. So o tigi waɗi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala weltanto mo ɓeyda kadi moƴƴade e makko kanko kadi. Joni noon haray no jeeya e muɗum kañum ne yumma meɗen Khadija radiyallahu anha ko ɓe makuno ko ɓay woni no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e wi ka gaari Hira wahay Jibril alayhi salam ko adduno wahay on e maɓɓe ɓay woni ɓe hewtiti ɓe sibanike nene Khadija ko feƴƴi ton kon on tuma nene Khadija maki o oye la yukhzika Allahu abada. Allah hoynatama few an Allah hoynatama few ko waɗi par ce que an ko a jokkowo en ɗan kadi kala neɗɗo tampuɗo a wallitotomo, kala neɗɗo lawɗo a wallitotomo, kadi ko a wernowo hoɓɓe, ko a teddinowo hoɓɓe, songiɗo mo ala moyen a wallitoto o tigi, tampuɗo a wallitoto o tigi. Kala ko wawɗa waɗande ko yimɓe ɓen fof hiɗa waɗande ɓe. Anda sikkude noon ko an Allah tampinta, ko an Allah sonjata oye ɗum waɗata few. E musidɓe tedduɓe ndaare suddiɗo kelɗuɗo no irritano moodi mum moƴƴereji ɗi ɓe wondi ɗin. ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala on suddiɓe ɓen kadi Allah arsikuɓe kamɓe kadi wongol irritantoɓe modiɓɓe maɓɓe ɓen moƴƴereji ɗi ɓe wondi ɗin. Ay ɗo ɓay woni nulaɗo aani fuɗɗima paade ko ɗum ɗo nene Khadija wonno ko makannoɓe maki oye an Allah sonjatama, Allah tampintama, an ko a neɗɗo moƴƴuɗo ako ɗoɗi Allah kadi moƴƴoto e maɗa. Ayle awri ka nene Khadija ma kono ɗon jeejile ko wahayi on e jakka tawi ko wahayi on. Donc haray musidɓe tedduɓe haray moƴƴe ɓennata kon e pular moƴƴere ko moƴƴere rimata. awa haray musidɓe tedduɓe ɗo no holli wondema haray neɗɗo tawi woni ittowo andeji kanko kadi Allah ittanaymo andeji makko ɗin. Ko ɗum waɗi sino laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki sana'iul ma'rufi taqi masari as-su' wal afati wal halakat wa ahlul ma'rufi fi dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Maaki gollugol moƴƴereji ɗin no danda halakuyeji ɗin, gollugol moƴƴereji ɗin ɗum danday halakuyeji ɗin, danday sonjaji ɗin, danday halakuyeji ɗin. Yimɓe moƴƴuɓe ɓen ko aduna ko ɓen kadi tawoyte kadi ko moƴƴuɓe kadi kala hara. Moƴƴuɓe ɓen ko aduna ɗo ko ɓen kadi tawoyte ko moƴƴuɓe kala hara. Yalla waɗi en jeeyaɓe e maɓɓe. Akhrajahu al-Hakim. Wa fi hadha al-ihsani aydan qiyam bi haqqi al-ukhuwati fi ad-din allati dhakaraha Allah ta'ala bi qawlihi innamal mu'minuna ikhwa. Haray musidɓe tedduɓe no jeeya e moƴƴereji ɗin daranagol ngal musiɗɗoyagal hellaka diina musiɗɗoyagal diina yankongal daranagol gal ngan Allah subhanahu wa ta'ala janti fiimu ka suratul hujurati kaya sappaɓo o wi wondema awa haray ɓe gomɗinɓe ɓen ko ɓe musiɓɓe, gomɗinɓe ɓen ko musiɓɓe e jaka wona en ɗan o tigi ɗan tu woni musiɓɓe makko, gomɗinɓe ɓen foppo ko musiɓɓe. haray musiɓɓe tedduɓe وبقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض e gomɗinɓe ɓen woni ko duhiɓe woni ko suddiɓe awa haray woɓɓe haray ko weldigal no hakkundeji maɓɓe, weldigal hongal weldigal diina l'islam on. وبقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. نلا صلى الله عليه وسلم إما كمثال قوم إم بين كيد نرجل مأبه جيجول كهار كوني كون هاكو دي مأبه
e yurmodiral wongal ngal hakkunde maɓɓe e nowodiral ngal hakkunde maɓɓe misal ɗum naano misal wano ɓanndu ndun ɓanndu ɗen anndi ɓanndu so woni teral gootal muusi tere luttuɗe ɗen innata a tigi tigi haray teral an nawnugal nawnaare nden ko fiima antu minen haaju amen ala oye kala ko muusi o tigi ɗaya tere luttuɗe haray muusen ndin aray soñjude ɗe fof misal joni si tawi nowru muusi o tigi hande kadi ɗum ɗon soñjay tere hedditiɗe ɗen siko koyngal men siko hoore men siko ñiiƴe men kala ko muusi o tigi julɓe ɓen kadi ko noon hani wawde ko yo taw julɗo goto si ɓuccama yo taw muusa e dendagal julɓe ɓen fof awa haray ko ɗum woni ko hani hakkundeji julɓe ɓen haray musidɓe tedduɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiltiɓe maaki al muslimu akhul muslim la yadlimu wala yuslimu man kana fi hajati akhihi kana allahu fi hajatih wa man farraja an muslimin kurbatan farraja allahu anhu kurbatan min kurbati yawmi alqiyamah wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyamah haray musidɓe tedduɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki julɗo ko musiɗɗo julɗo julɗo ko musiɗɗo julɗo joni noon e jakka ɓay julɓe ɓen fof ko musiɓɓe haray o tigi hanamo toñude julɗo hana toñude julɗo e hoore ɗum kadi o hanamo kadi duñude e nder halakuye o tigi hana duñude julɗon e nder halakuye ɓe maaki kadi kala on dariɗo fi haaju musiɗɗo muɗum no huntora Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi kippanayi o tigi haajuji makko ɗin no huntora kala on ittanɗo e julɗo sattende Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi ittanayi mo sattende immorde e sattendeji ɗin ka darngal ɓe maaki kadi kala on surruɗo julɗo kala julɗo surruɗo julɗo Allah subhanahu wa ta'ala kañum kadi surroyayi o tigi ñande darngal kala surruɗo julɗo ka aduna ɗo Allah surroyaymo ñande darngal kala ittanɗo julɗo satteme ka aduna ɗo Allah kadi ittanaymo sattendeji ɗin ka darngal haray e kadi ɗum o hadith ɗo ko imamul Bukhari imam muslimun ko fillimo imam muslim ɓeyditi ɗon ɓe maaki wa man yassara ala mu'sirin fi dunya yassara allahu alayhi fi dunya wal akhirah wallahu fi awni al abdi ma kana al abdu fi awni akhihi imam muslim ɓe ɓeyditi wondema nulaaɗo no maaki wondema kala on hoynanɗo julɗo ko aduna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala kadi hoynanayi ooti ko aduna hoynanoya ooti kadi ka lahara awa Allah no wallude jiyaaɗo on beru julɗo on no wallude musiɗɗo mum on haray ɗum ko hunde labande noon wallitagol julɓe ɓen ko hunde labande عباد الله نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد عباد الله قال بعض أهل العلم بالحديث تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة فيه تعظيم فضل قضاء ونفعهم بما تيسر من علم أو جاه أو إشارة أو نصح أو دلالة على خير أو إعانة بنفس أو سفارة ووسطات أو شفاعة أو دعائه بظهر الغيب هرأي جاب أن تدبه باو يتقول الله سبحانه وتعالى جول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن إرامه نقول الله سبحانه وتعالى جاب أن تدبه jooma gande no wodi jooma e gande en maakuɓe e battane e telemma o hadith mo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki kala on ittanɗo julɗo sattende ka aduna ɗo Allah ittanoyay o tigi sattende immorde sattendeji ɗin ka darngal ɓe maaki wondema haray o hadith ɗo no holli wondema huntugol haajuji julɓe ɓen ɗum no mawni dey ɗum ko hunde weltinayde Allah dey nafugol ɓe wonugol nafoowo wonugol julɗo nafoowo kala noon ko o tigi waawi nafirde
foti ko gandal o waawi nafirde foti ko jaahu o waawi nafirde foti ko laaɓal ngol julɓe ɓe reedu o tigi foti ko tindingol ɓe moƴƴereeji ko tawata wonana ɓe sabu heɓgol moƴƴereeji aduna e laahara foti ko wallitorgol o ti ittiri o ko waawi wallitorde o tigi ma si tawi misal jooni o julɗo toñaama nanngama yahugol waɗana o tigi sabu haa o hetto kala ko tawata e sifa ma ɗum du'anagol o tigi du'anagol julɓe ɓen ɗi piiji ɗo fopp ko piiji weltinayɗi allahu subhanahu wa taala ɗi piiji ɗum kadi heɓugol moƴƴereeji aduna e heɓugol moƴƴereeji laahara o wona nafoowo hara o wonaali lorroowo julɗo yo woɗu nafoowo hara o wonaali lorroowo wa mithlu hada fi l-ihtifadi bi huquqi l-muslimin anhum qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tahasadu al-muslim la yadlimu wala yakhdhulu at-taqwa hahuna ila sadrihi 3 marrat akahu al-muslim kullu al-muslim wa maluhu wa irdu haray musidɓe tedduɓe e telemma ha joni e wongo e moƴƴereji hakkundeji julɓe ɓen e maaki woddema awa hee onon yo julɓe wota on añidiran dey ta goto jogano naandi wota on tikkidiran dey ta goto jogano goɗɗo ko wiyete konnaagu wata goto ɓurto goɗɗo wata goto ballo ɗimmojo mum on hella ka njula yaagal wata ballo musidɗo ma on ka njula yaagal on fof wone jiyaaɓe allah o fof wone musidɓe jiyaaɓe wonɓe musidɓe welduɓe nafidiroɓe ɓe maaki kañum nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki awa julɗo ko musidɗo julɗo joni noon ko haani wata o tooñumo dey o haanamo tooñude o haanamo hayfinde o haanamo yawitade e maaki kulol ngol ko ɗo sappi ɓernde nden laabi tati neɗɗo bone nde o yawitoto julɗo musidɗo makko e maaki kala julɗo hella oya julɗo no ƴiiƴam makko ɗan no harmi barningol o tigi ma ɗum warugol mo kala ko yowtinde ɗon fof haray hino harmi ko wana noon kadi jawdi o tigi kadi no harmi tigi naymo ma kansaymo ɗum noon kadi haray hino harmi ko wana noon kadi kala ko haray tooñugol mo jaggita e ɓanndu makko ɗum ɓeddungal makko ngal haray ɗum ɗon fof kala ko lorrata ɗum ɗon haray waɗugol ɗum ɗon haana julɗo haana lorrude julɗo ɓen ko haani koye taw hara ko weldigal ɗum ɗo woni ko haani hakkundeji julɓe ɓen fattaqullaha ibadallah wa'malu ala alqiyami bi huquqi al-ukhuwati fillah aynama kanu wa kunu a'wanan lahum ala alkhair wa saddan mani'an amama mukhattatat almughridin min ahli alahwa wa dhawi alagrad wal masalih alkhassa harayo jawɗe allah tedduɓe hande dey wondema daranagol fi allah subhanahu wa ta'ala on o yamiri on juulugol e annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam haray e hadithu no toon kanulaaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe andintini en o aya alqur'an mo allah subhanahu wa ta'ala o wi wondema wa allah deyno e malaika makko ɓen iɓe juula e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallama onon gonɓe onon kadi juule e makko ɗum ko hunde haanude ɗum ko hunde labande allahumma aizza al islama wal muslimin وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.